Om Swastiastu, alit-alit kelas 4 SD nomor 1 Pererenan, Punapi Gatra, Dumugi kena rahayu sareng sami. Elingang stata nyaga keresikan antuk muwajik. Nganggen masker ini kejaba, tiosan ring menghalau virus. Masker punika juga bisa menghalau asap kendaraan, debu jalanan, dan juga asap dari perokok. Nah, jadi kita tetap melindungi diri, gunakan masker jika keluar rumah. Ini alit-alit sarang sami, awuku sana sampun lintang, alit-alit ngemargiang PTS. Utawi penilaian tengah semester. Kali wuku sana sampun lintang 2 minggu yang sudah lewat, alit-alit melajah indik pupuh utawi sekar alit. Nah, dari sejarah pepelajaran pupuh punika, alit-alit sampun melajah nganenen indik menelaah pada lingse pupuh punika. Nah, wenten kalih pupuh sane kawadaring kelas 4 nganutin sane sampun kesungkaman ring KKG Kabupaten Badung, kelompok kerja guru bahasa Bali di Kabupaten Badung, wenten kalih pupuh ring kelas 4 inggih punika pupuh Mas Kumangbang sareng pupuh Ginanti. Nah, nika alit-alit sampun melajahan indik menelaah pada lingse pupuh punika. Nah, sani mangkin jagilan orang bapak indik melantunkan pupuh Mas Kumangbang sareng pupuh Ginanti sesuai pada lingsanya. Jadi alit-alit mangda wenten nilai keterampilan dikirim pupuh, alit-alit ngarianin video metemang pupuh Mas Kumangbang sareng pupuh Ginanti. Malih jebos wenten contoh temangnya nih. Biar siang video puniki nyantos pupuh. Nah, ngelantur kali huku sana sampun lintang, alit-alit melajahan sampun keuningin inik dasa pupuh sare wenten ring sekar alit punika. Nah, niki wenten wacaannya nih pupuh sinom, pupuh semarandana, Mas Kumangbang, mijil, pucung, pupuh pangkur, ginade ginanti, pupuh dangdang miwah pupuh durma. Punika dasa pupuh sare wenten ring sekar alit. Nah, di sejaranin pupuh punika, di setiap pupuh memiliki ugar-ugarnya masing-masing. Ugar-ugar umum ring pupuh punika kawastanin pada lingse. Kesiran pada lingse punika wenten guru gatra. Kanten eleng napi sane kawastanin guru gatra. Guru gatra inggih punika banyaknya baris di setiap bait. Elengang malih yang dilupakan guru dingdong merupakan huruf vokal di akhir kalimat setiap bait. Jadi huruf vokal di akhir kalimat setiap baitnya. Contoh, tadi saking tuhu manah guru wenten huruf vokal U yang mengakhiri nika. Itu juga diatur. Harus huruf vokal U di baris pertama pada pupuh Ginanti. Sane kaping 3 wenten guru wilangan. Tapi punika guru wilangan banyaknya suku kata setiap baris, ya. Banyaknya suku kata setiap baris. Saking tuhu manah guru. Itu ada 8. Baris pertama wajib 8 suku kata pada pupuh Ginanti punika. Itu yang dinamakan guru bilangan. Jadi ketiga guru puniki kewastanin pada lingse. Pada lingse puniki ugar-ugar sane ngiket pupuh punika. Tatkala makarya pupuh tidak boleh lepas dari ugar-ugar yang ada. Nika sampun talar kalih buku sana sampun lintang sampun latarang bapak punika. Kita cara ngeradah pada lingsa pupuh talar sampun ring video sebelumnya. Nah, mungkin alit-alit jagi melajahan indik metemang utawi megening pupuh. Nah, sedurung melajah pupuh punika alit-alit mangda uning titi suara utawi tangga nada. Mulai dari nong, neng, nung, dang, ding. Nong, neng, nung, dang, ding. Ya, kalau terlalu tinggi bisa direndahkan lagi. Nong, neng, nung, dang, ding. Kalau tidak boleh lepas dari tangga nada nih kali. Nong, neng, nung, dang, ding. Nah, sekali pupuh Mas Kumangbang puniki. Nah, alit-alit
Ungkam pun wentan tangga nada di sana, coba perhatikan. Ning, sebelum dimulai dari tangga nada ning. Ning nong dung neng nung neka gurit. Nggih. Paling bos kata-kata nih makin tangga nada dumun. Ning nong dung neng nung nung nang nung neng ning nong nung neng nong nong nung neng nong neng nong ding nong 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 neng ning nong nung neng nong ning 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 neng nong ning ning. Tengah nadanya ya. Ning nong nung neng nung neka gurit nung nang nung neng ning nong nung neng nong anak cerik loh adiri nong nung neng nong neng nong ding nisari adania nong 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 neng ning nong nung neng nong solahing ngolasin nati ning 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 neng nong ning ning masekolah ring den pasar. Kentan nggih. Bawaan melipisan tanpa tengah nada. Jadi tengah nadanya sudah bisa dibaca seperti tadi. Sekali diwawu, ikut suara nih. Memangkin melantur ring kata-kata gimana? Neka gurit anak cerik loh adiri nisari adania solahing ngolasin hati masa sekolah ring den pasar. Nah, sekali nikah pupuh mas kumambang. Durus alit-alit pelajahang temang puniki. Terus sampun alit-alit bisa rekam tur kirim video ke Bapak. Melantur ring pupuh ginanti. Pupuh ginanti. Nang niki kan suara yen cecak puniki mas suara nang suku mas suara ndung ning ulu mas suara ning nang 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 nung nang ning nang nung saking tuhu manah guru nang ning nang nung neng neng nong neng mituturin janing jani neng nung nang ning nang nung neng nang nung kau rohen luera senjata nang nung neng nong ning nong neng nung neng nong neda di prabotang sai neng nong ding dang ding deng deng nong deng keanggen ngeruruh merte neng nung nang nung nong neng nung deng nong sanu ceninge urip. Dan nah nika pinake dasar. Ya, dasar metembang mangda uning dumun titi suarane, tangga nadanya biar tahu, biar lebih gampang. Saking tuhu manah guru mituturin cening jani kawruh luir senjata neda di prabotang sai keanggen ngeruruh merte
Seenun ceninge urip. Nah, nikah nggih. Niki sejaran tangga nada dua titi suara. Tedong niki meswara nong, taleng meswara neng, suku meswara dong, cecak meswara dang, ulu meswara ding. Nong neng dung dang ding. Kalau tinggi nada nongnya lebih tinggi dingnya ini. Nong neng dung dang ding ding dang dung ding nong ding dang dung. Dong dang ding dong ding dung dang ding. Enten nggih. Dan belajar tangga nada. Kok harus dikuasai dumun mangdo persida ngelantur meriki nggih. Ki pupuh Mas Kumangbang, pupuh ginanti. Nah, tugas alit-alit sarang sami sani mangkin indayang tembangang pupuh Mas Kumangbang miwah pupuh ginanti punika karyanin video rekam Bapak Icen Galah sasih 1 bulan Bapak kasih waktu ya. Bapak kasih waktu 1 bulan buat video pelajari tembang puniki. Buatlah video yang maksimal, tembang yang bagus. Jangan asal-asalan. 1 bulan Bapak kasih waktu agar bisa mendapatkan tembang yang bagus. Nggih. Nah, wantasa punika materi rahinane mangkin durus pelajahang tembangang mangde sayan wagad wikan duwag pang duwag mengending pangada hiburan. Oke. Ege halit-halit sarang sami wantasa punika sane presidat latarang Bapak elingang stata jaga keresikan, jaga diri, jaga kesehatan, semoga kita selalu dilindungi dan diberkati kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Sina Bapak rahinani mangkin, pelajaran rahinani mangkin antuk paramo santi. Om santi santi santi. Om.